دانشجویان و آموزگاران فیلال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اسفاره با شکرگزاری از صلح و وحدت ملی فضای آرام و آسایشته کشور نوروز بین الملل را در سطح بلند تشکیلی تجلیل نمودند. جهت استقبال سزاوار جشن نوروز بین المللی، ارزگذاری برنامه‌های ملی و هنرهای مردمی، تربیت دانشجویان در روحیه خودشناسی و خودآگاهی، سلسله چهاربینی‌ها صورت گرفتند که همگی در ذهن نسل جوان نسبت به عید زیبای نیاگان تخم مهر و محبت جای نمودند. نخست در صحن بینای تعلیمگاه که ایدانه آرا داده شده بود، نمایش دسترخوان‌های نوروزی، محصولات پارک تکنولوژی، آزمایشگاه‌های تعلیمی، هنرهای مردمی و دستاوردهای علمی استادان و دانشجویان آراسته شد و بازی‌های ورزشی ملی گذرانده شدند. معاون رئیس شهر مدینه بابایان، سابقه‌داران و دستپروران سالهای گوناگون تکنیکوم صنعت خوراکواری شهر اسفاره، مکتب عالی تکنیکی تجربوی اسفاره، کالج تکنولوژی اسفاره و فیلال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اسفاره، استادان و دانشجویان فیلال و دیگر مهمانان چهاربینی از نمایشگاه دیدن نموده تأثیرات نیک برداشتند. همچنین با شرکت مهمانان میدان پرچم دولتی با تنتنه افتتاح و پرچم دولتی پرافشان گردید و همگان با خواندن سرود ملی جمهوری تاجیکستان صداقت خویش را به مقدسات تاجیکستان ابراز نمودند. در دایره تدبیرهای جشنی شرکت‌داران چهاربینی‌های نوروزی با شناندن نهال‌های زردآلو در بنیاد باغ نو در صحن دانشگاه شرکت نموده سهم خود را برای سبز و خرم گرداندن این مکان علم و معرفت گذاشتند. باعث افتخار و خوشنودی است که از سال 2010 این جانب با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نوروز همچون نوروز بین المللی تجلیل کرده شده ایستاده است و در تمام دنیا امروز عید ملی ما رو جشن میگیرند و خوشبختانه همه ساله در فیلال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اسفاره این عید ملی با یک شکوه و شمامت خاصه تجلیل کرده می شود و امروز افتخار از آن میکنم که در همین بارگاه معرفت کار و فعالیت دارم. هر روزتان نوروز باد، نوروزتان فیروز باد. من بعد جلسه تشکیلات ابتدایی سابقه‌داران دانشگاه برگزار گردید که 37 نفر سابقه‌داران نفقه‌خوار را متحد می‌نماید. از جمله 19 نفر آنها الحال در تعلیمگاه مشغول کار هستند. سابقه‌داران در چهاربینی‌های مختلف تعلیمگاه شرکت نموده و ناوابسته از سن و سال کوشش به خرج می‌دهند که در هر یک چهاربینی فعالانه اشتراک نموده هم در کار و هم در زندگی نمونه عبرت باشند. در جای زیست مؤسسه تعلیمی ملاقات و واخوری‌ها دایر و از حیات مهنتی خود نقل‌ها می‌نمایند. در تربیت نسل جوان در روحیه وطن دوستی، گسترش افتخار ملی و خودآگاهی و خویشتن‌شناسی سهمی ارزنده می‌گذارند. در عرفه 80 سالگی مکتب عالی اسفاره در شهر اسفاره در حقیقت امروز چهاربینی پرشکوه برگزار گردید. امروز چند نسلی استادان و خبرکردگان دانش آموختگان همین مکتب عالی امروز واخوردند که در حقیقت در این حالت سخن گفتن خیلی دشوار است. آدم در هیجان است. امروز استادان خود را دیده، شاگردان خود را دیده. امروز سه تدبیر خیلی عالی جنابی شد. پس ما پاگروزی شورای سابقه‌داران در نزد سابقه‌داران مهنت دانشگاه تکنولوژی فیلال دانشگاه تکنولوژی حسابات دادند. در این حسابات خود آنها عرض کردند که در حقیقت مهنت کاری آنها بر عبث نرفته است، زیرا شاگردان آنها امروزها در تمام ساحه‌های خواجگی خلق تاجیکستان مهنت میکنند و برای رشد و نمو دولت ما کشور ما سهم ارزنده میگذارند. امروزها سابقه‌داران ما از 37 نفر 19 نفرشون در کارخانه ما کارکردی ایستادن، فعالیت میبرند، تعلیم و تربیت مشغول هستند. اینها آن استادانی میباشند که همون تعلیم و تبریز دوران قدیم را دوره همون اتحاد شوروی گرفته، مکتب سویتی را گرفته، امروز برای دیگر معلمان جوان و استادان و شاگردان مکتب عالی نمونه عبرت هستند، هم در کار، هم در فعالیت و هم در
масъулиятшиносӣ намуни ибрат шуда бачагонро ҷавононро шогирдони худро ба пеш бурда истоданд. форуми хаткардагони техникуми саноатии хӯроквории шаҳри Исфара, мактаби олии техникии таҷрибавии Исфара, коллеҷи технологии Исфара ва филиали донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара, ки хеле ҷолибу муфид ва хотирмон бо тантанаву пуршукӯҳ сурат гирифт, идомабахши чорабиниҳои наврӯзии донишгоҳ гардид. Нахуст директори филиал Музаффар Холиқзода, меҳмонону собиқадорон, хаткардагони солҳои гуногун, устодону донишҷӯёнро ба форуми нахустини хаткардагон, ки дар ҷалби хаткунандагон ба ҳаёти илмиву таълимӣ ва истеҳсоливу иқтисодии таълимгоҳ мусоидат хоҳад кард, хайрамақдам гуфта, ба иштирокдорони форум табрикоти наврӯзии ректори Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, доктори илмҳои техникӣ Илҳом Амонзодаро расонид. муовини раиси шаҳр Мадина Бобоён ҳозиринро аз номи раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода бо ташкили чунин чорабинии пуршукӯҳ форуми хаткардагон ба ҷашни Наврӯз табрик намуда, саҳми филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфараро дар роҳандозии ҳадафи чоруми стратегии кишвар, саноатикунонии босурати кишвар ва тарбияву тайёр кардани мутахассисони соҳаи саноат назаррас арзёбӣ намуд. тавре таъкид гардид, таърихи таъсиси мактаби олии Исфара аз солҳои ҷанги бузурги ватанӣ сарчашма мегирад. дар давраи ҷанги бузурги ватанӣ баробари заводу фабрикаҳо ба минтақаи шарқи кишвар, ҳамчунин муассисаҳои таълимиву фарҳангӣ низ кӯчонида мешуданд. дар қатори онҳо бо фармони шӯрои комиссарони халқии Иттиҳоди шӯравӣ аз 19 марти соли 1943 техникуми саноати консервбарории шаҳри Одесса низ бо ҳайати пурраи донишҷӯён ва омӯзгоронаш ба ақибгоҳ Исфара интиқол дода, аз 1 апрели соли 1943 тайёр кардани мутахассисони соҳаи агротехникӣ, консервабарорӣ ва коркарди маҳсулоти тамоку роҳандозӣ гардид. бо қарори шӯрои вазирони Иттиҳоди шӯравӣ ва бо фармони Вазорати саноати хӯроквории Тоҷикистон аз 1 марти соли 1953 фаъолияти техникум ба як муддат боз дошта шуд. соли 1973 бо фармони Вазорати маорифи РСС Тоҷикистон аз 16 августи соли 1973 техникуми саноати хӯрокворӣ ба фаъолият оғоз намуд ва сарварии онро Темурҷон Назаров ба уҳда гирифт. худи ҳамон сол техникум 120 нафар донишҷӯро ба таҳсил фаро гирифт. 5 августи соли 1993 бо қарори шӯрои вазирони ҷумҳурии Тоҷикистон техникуми саноати хӯроквории шаҳри Исфара ба мактаби олии техникии таҷрибавӣ табдил дода мешавад, ки онро беш аз 850 нафар хатм карданд. соли 1997 мактаби олии техникии таҷрибавӣ ба коллеҷи технологӣ табдил ёфта ба ҳайати Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ шомил мешавад. 11 июли соли 2001 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон коллеҷи технологии Исфара аз сохтори Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ ба сохтори Донишгоҳи технологии Тоҷикистон шомил гардид. филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара, ки меваи истиқлолият мебошад, бо дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 майи соли 2012 дар заминаи коллеҷи технологии Исфара таъсис ёфтааст. имрӯз ҳамчунин форуми хаткардагон шуд. ин чунон чорабинӣ буд, ки гӯё устодон бо шогирдони худ вокарданд. он солҳое ки аз солҳои 70 сар карда истода, аз давраи техникуми саноати хӯрокворӣ, мактаби олии техникии таҷрибавӣ, коллеҷи технологии Исфара ва филиали Донишгоҳи технологӣ инҷоро хатм кардан, имрӯз бо ҳам омада воқ барда аз таъссуроти худ, аз ҳаёти худ, аз кору фаъолияти худ нақл карданд, ки хеле олиҷаноб буд. соли 2023 80 солагии мактаби олии Исфара қайд карда мешавад ва дар ин 80 соли фаъолияти худ хеле шогирдони бисёрро аз ҳамон давраи ҷанги бузурги ватанӣ сар карда истода то имрӯз тарбия кардааст, ки ин фахри Тоҷикистон, фахри Исфара ба ҳисоб меравад. фаъолияти олимони шинохта аз қабили академик Абдуҳамид Ҷураев, докторони илм, профессорон Аҳадбой Тешаев, Исматбой Саидаминов, Анвариддин Муҳиддинов, Носирҷон Маҳмудов, номзадҳои илм доцентон Зулфиқор Абдусатторов, Мирзоғафур Бобоев, Абдураззоқ Холматов, Турахоҷа Саидхоҷаев, Шамсиддин Бобоев, Муҳаммадалӣ Мадиброҳимов, Умар Неъматуллоев, Лутфулло Турсунов, Мақсудҷон Маҳбубов, Ҳайдархон Наҷмиддинов,
абуали сино исмоилов, қувомиддин муҳиддинов, абдуқодир қаландаров, сайфуллохон бобоев, муҳаммадҷон абдуллоев, исмонхӯҷа неъматуллоев, муҳаммадҷон раҳимов, абдулафиз бобоев, тоҳирҷон ваҳҳобов, баҳоваддин қодиров, зокирхӯҷа солиев, иномхон ҳомидов, умрониддин араббеков, шоистахон усмонова, навоиддин носиров, доцент муҳаммадхӯҷа яҳьёев ба дигарон бо филиал иртиботи қавӣ дорад. аз фурсати қулай истифода бурда мехостам ба ҳамаи нафароне ки ин форумро ташкил карданд бори нахуст, бори аввал ва боварии комил дорам ки онҳо низ хеле кори азимеро ба сомон расонданд, миннатдории хешро баён месозам ва гуфтанӣ ҳастам ки имрӯз ман дидам бисёри мардуме ки дар ин ҷо ҳузур дошт, онҳо зодаи шаҳри Исфара ва гирду атрофи шаҳри Исфара буданд. аз ин хотир ман боварии комил дорам ки соли оянда дар ин ҷо ҳамаи он хатмкунандаҳое ки дар берун аз марзи Исфара ва Тоҷикистон дар ин ҷо хатм карданду зиндагӣ доранд, албатта онҳо низ дар ин ҷо ширкат меварзанд. ба ҳамаи хатмкунандагони даргоҳи илму ҳунар танҳо тансияти хонободӣ хотири ҷамъ ва гуфтанӣ ҳастам ки соли оянда ана ҳамин даргоҳ ба ҳамаи мову шумо вомехӯрем ва ҳатман бояд вохӯрем дар форуми хатмкунандагон, дар форуми дуввумини хатмкунандагон азизон. имрӯзҳо дар ин боргоҳи маърифат 83 нафар омӯзгорон аз ҷумла 18 нафар номзадҳои илм ба 648 нафар донишҷӯён таълим медиҳанд. дар донишгоҳ 3 бинои таълимӣ ва хобгоҳ мавҷуд буда 35 синфхонаҳои таълимӣ, 8 озмоишгоҳи таълимӣ, 2 кабинети лингафонӣ бо 6 тахтаи электронӣ, 11 проектор, 25 принтер, 85 компютер, 7 ноутбук, 7 сканер муҷаҳҳаз гардонида шуда дар ихтиёри донишҷӯён қарор доранд. аз дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар 75 нафар таҳсил карда истоданд ки онҳо ҳама дар хобгоҳи донишгоҳ зиндагӣ менамоянд. баъдан чанде аз халбкардагони ин макони илму маърифат аз ҷумла Одилхӯҷа Болтаев, Нурилло Қурбонов, Илҳом Бобоев, Мирзоҳайдар Исоев, Кимиёхон Мусайямова, Забиулло Убайдуллоев, Раҳматбой Қодиров, Абдумуқим Абдуфаттоев баромад намуда ин иқдоми филиали донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфараро саривақтӣ арзёбӣ намуданд. таъкид гардид ки халбкардагони ин макони илму маърифат имрӯзҳо дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи ҷумҳурӣ ва берун аз он фаъолияти назаррас доранд. соҳибкори маҳаллӣ Сафарбой Маҳмудов халбкардаи техникуми саноати хӯроквории шаҳри Исфара мебошад. солҳои дароз чун мутахассиси варзидаи соҳа дар заводи ширу равғани шаҳр фаъолият намуда, соли 2018 бо мусоидати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр бо нияти неки созандагии корхонаи хурди истеҳсоли маҳсулоти шириро бо номи Афзун бунёд намудааст. имрӯзҳо Афзун дар қатори дигар корхонаҳои ҳамсоҳа сокинони шаҳрро бо беш аз 7 намуд маҳсулоти ширӣ таъмин менамояд. ман худ хаткунандаи техникуми саноати хӯроквории шаҳри Исфара буда 38 сол инҷониб бо соҳаи истеҳсоли маҳсулоти ширӣ сару кор дорам. дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти муҳтарам Имомалӣ Раҳмон вобаста бунёди корхонаҳои хурди истеҳсолӣ маро ҳам водор намуд ки сари ин масъала андеша кунам. бо назардошти шароитҳои созкории пешбурдаи фаъолияти соҳибкорӣ 2 сол инҷониб сохтумони сехи хурди коркарди маҳсулоти ширро сар кардем. хурсандибахш аст ки соли 2018 мана ба истифода додем. мақсади асосии ин бо таъмини ҳамдиёрон бо маҳсулотҳои баландсифати ширӣ ҳиссагузор бошем. таҷҳизотҳое ки аз Русияву Чин ворид намудем ба ҷавобгӯи талаботҳои замона мебошад. алҳол дар корхона 9 нафар коргорон кор мекунанд. маоши онҳо аз 1000 то 1500 сомонӣ мебошад. мо оянда ният дорем ки фаъолиятамонро васеъ намуда номгӯи маҳсулотҳои истеҳсолшавандаро зиёда кунем. ҳамсарам хаткунандаи техникуми саноати хӯроквории шаҳри Исфара соли 1979 марҳуму марҳабо ки мана бо ҳам 3 фарзандро ба воя расондем. мана ҳозир то ҳол 2 писарам бо ман кор мекунад. як ҳисоба гӯем агар сехи оилавӣ гӯемам хато намекунем. омӯзгори собиқадор мутахассиси соҳа Теймур Маҳмудович Маҳмудов ки умри худро ба тарбияи насли ҷавон бахшидааст, аз ҳар як дастоварди шогирдонаш изҳори хушнудӣ мекунад. Сафарбой аз оператори оддӣ, аз челонгири оддӣ то муҳандиси калони корхона мо фахр мекунем ки имрӯз ҳама қадар хаткунандаҳои мо ба ин муносибатҳои қоил шуданд.
البته ما فهم میکنیم من امروز همه اون خط کنندهایی که خطر با کار میکنن همیشه حاضرند حالی هم کار فعالیت خودشان رو جواب داده است. من باوری دارم که باز هم برای برآوردن صفت محصولات استانداردی جوابگویی استانداردی من چند تا دیدی سلیم سه خانده هم از تجهیزات حاضر زمانه همین به تیار کردن محصولات شیرین تو باید جابجا کنی محصولات تو شرایط هایی که اینجا باید کردن طلبات حاضر زمان بسید جواب. برنامه رنگین فرهنگی آموده نموده دانشجویان با فراگیری تمام عنعنه‌های ملی نوروزی تبع شرکتداران چهاربینی ایدانه را بالیده نمود. یاران چه خوش است نام نوروز، دارد همه احترام نوروز، بر قالین سبز نوبهاران فرخنده بود خرام نوروز. ای مردمی سربلندی اسپره همیشه جوان، سرفرازم از پیشوازتان. در این روزی سعید شکر می کنم، شکر این دیار، شکر آبادی و سازندگی، شکر سروری خیردمندی تشبسکار، زیرا محض تشبسی اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان است که امروز این عید نازنین تاجیکان را در ممالک های دنیا چون رمز روز فیروز، روز نو، روز عید خجسته جشن گرفته می شود. اجازت فرمایید شمایان و کل مردم تاجیکستان را با عید نوروز بین المللی مبارک باد گفته به همگان دلی همیشه بهار، خانه آباد برای کار می خواهم. واقعا نوروز که یکی از جشن‌های بزرگ ملت ما محسوب می‌یابد، دورای تاریخی کهن بوده با تلاش‌های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شکوه پیشینی آن دوباره احیا گردید. بعد پذیرفته شدن نوروز همچون جشن جهانی در اکثر کشورهای عالم این عید را با تمام رسم و آیین و عنعنه‌هایش تجلیل می‌کنند. شکرانه اعزام میکنیم که با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، کالج تکنولوژی تاجیکستان 2 می سال 2012 به فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان تبدیل یافته است. من همه کل مردم شریف تاجیکستان را به این نوروز عجم تبریک و تهنیت ها میگویم. به همه آنها تن صحتی، خانه آباد و آسمان صاف و بی‌غبار را تمنا میکنم. نوروزتان مبارک همدیاران عزیز. در تاجیکستان نیز مردم سربلند تاجیک با آراستن خوان نوروزی، با معرض گذاشتن خوراک و خورش‌های نوروزی، پختن سومنک و اجرای دیگر رسم و آیین‌های نوروزی این عید نیاگان خود را در سطح بلند قید می‌کنند. استادان و دانشجویان دانشگاه با اجرای رسم و آیین‌های خاص نوروزی بار دیگر ثابت نمودند که آنها پاسدارندگان میراث نیاگان خود هستند. بر کشوری آبادم نوروز و بهار آمد، با مژده نیکی ها خوش فیض و نثار آمد. گل ریخته بر جاده انوار و نسیمی صبح، چون رمز سعادت و بر خانه یار آمد. نوروز